Berhimpun nanti kengki kepada Nabi Ali bin Abi Thalib berangkat ke pahlawan tegahana bandengan Zulfatan ke penari sehingga ke sentra kafir Abdana jila bersikat kafir yang aladu mepangsan jika lesai Dina Ali kafir yang aladu mepangsan jika lesai Dina Ali Nabi Nuh pegendrang tanda perang si kafir batu juga Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang Badar bahasanya ada yuk perang Yahudi kafir berhimpun dan jika kepada Nabi kafir berhimpun dan jika kepada Nabi nasib di Abu Lahab musuh Islam mati dalam perang Badar di sini tiap bangkit kafir yang aladu majidu kafir pun berkumandang bendera tanda Islam jihad pun jadi bendera tanda Islam jihad pun jadi Nabi Nuh pegendrang tanda perang si kafir menuju Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang Badar bahasanya dan yuk perang Yahudi kafir